Kurumirira mirurungano ire koretwo igitabanio guku bururi-ini, spika wa bunge ya gibũrũri Moses Wetangula na bunge aria manyitaga thirikari mbaru ni mamenereirie mirurungano ino makiuga korwo aria matabanagia mirurungano ino ni marumireire watho, hathara nene iria Akenya mathiete o ũndũ ũmwe na ikuũ nĩ ingĩagirĩrĩkire. There is no law in Kenya that gives anybody authority to riot, to destroy property, to rape women, to kill people, and do all the negative things we have been seeing. Ni morotete mutongoria wa kiama kia DCP Rigathi Gachagua makimukuruhania na mirurungano ino kuria mokereire icera riake bũrũri-inĩ wa America. He is exporting political bad manners from Kenya to America. Na sisi kama nchi, we must protect the image of our country. That man does not represent the body politic of Kenya. Kwambia wewe Mkabila, with your black heart, as black as you are, as ugly as you are, you can never get William Ruto out of office using violence. The people of Kenya will never allow you. Morite mutongoria wa ingi bunge-ini Kimani wa Ichung'wa kunyitanira na bunge angi guthinga marima maria mari watho-ini wa kuramata mirurungano niguo gutigirira ati uria wagarara watho uyu ni atacukirio makinya maritu ma kiwatho. Wale wanaambia hao vijana wetu kwenda kupiga mawe nyumba za watu, watoto wao wako ngambo, wanasoma ngambo. Mumeona ule mtu ya Wamunyora amemaliza, ameenda Amerika, na ajabu ni kwamba ametoka hapa Kenya anaenda Amerika kusema anaenda kuongea na wandu wa nyumba. Oho, Wetangula ni oritie bũrũri wa Kenya gukobia mawatho maria mari gatiba-ini ya Ngeretha kuria aria mabanga mirurungano magirire gutacukirio makinya maritu ta andu kiumbe. Kule Uingereza ukiitisha maandamano, the government holds you responsible for the consequences. Na tunataka hiyo pia ikuwe hivyo hapa. Kama wewe ulitumia shilingi yako moja kuweka vijana waingie barabarani, wapige polisi, waende wachome police station, waende wasumbue watu, waende kusumbua wasichana wetu kwa barabara, tunakuambia enough is enough. Maretio hindi ya tabarĩra ya kuhura njeki ikundi itiganĩte mwena wa Kabuchai gĩcigo-inĩ kia ũmbunge kia Aldai kaunti-inĩ ya Nandi. Ngĩribotera Inooro TV, niĩ njĩtagwo Waithĩra Nduati wa Mwangi.